sva prvi dan Bosne, Zvornik, hidrocentrala, sprede Đurđevgrad, stari stoletja in stoletja, tu pa Zvorniška trdnjava, Avstro-Ogrska postavlja. Urejajo. Evo, iz katerih časov je to. Kauntka, pionirska kompanija, 1894. Ljuba raziskuje. Breda je pa raziskala zgornji del soban za vojsko. Iz trdnjave je pa tak lep pogled na Drino, spodnji tok Drine, Zvornik na bosanski strani in mali Zvornik. Zadaj je velik cestni most, velik, spredaj je pa stari most, ki je zdaj samo mejni prehod za pešce. Drina je zelo nizka, evo strugo. Včasih je bila tle gor, precej po bregu. Smo ob glavni cesti iz Zvornika v Bajino Bašto, po bosanski strani. Đurđevgrad se je zaključil tle spodaj, čisto ob reki. In uno zgore sva si ogledala malo prej tle. Po strmi poti iz doline se gre do Kušlak džamije. Zdaj obnavljajo. Tle pri zadnji steni je še zid. Praktično to bilo neobranljivo. Evo. Najbolj svetsko postavljena džamija in minaret. V tej kamniti krajini pod to skalo, tle je bila neko stvar uklesana pred davnimi leti in na skali direktno nad reko je pripeta Kušlak džamija. Evo, še malo skoder, pa bojo končali. Prehod so na novo naredili. Od hiše, kjer sva spala, skozi prehod do železniške postaje. Posod se pojavlja osmica. Tukaj je hotel. Etno selo. Vlak pa verjetno že čaka. Breda gre po karte. Stara lokomotiva še, ta je vozila železnice Republike Srpske. Zdaj smo na postaji. Zelo se širi turizem v Mokri Gori, celo etno selo delajo. To je pa naša kompozicija, ki nas bo odpeljala v Šargan. Še bom jaz enega snemalca, konkurenta poslikal. Mož je iz Bitole. Tukaj so pa žene. Krasno. Pozdrav Slovencima. Ja. In Makedoncima lep pozdrav. Evo, takoj nas čaka vzpon. Postaja Mokra Gora. Pripravljamo se na odhod. Smo v zadnjem vagonu. 3. razred. Gremo gor. Malo. Ekola, tle bomo preživeli naslednje par ur.
idete prema Višegradu ili kad se budemo vraćali. I tu kad se budemo vraćali, ne? Sve nizbrdo. A ko je glavni kočničar? Imamo sve. Sve imate? Sve službe su tu. Super, super, hvala. Gremo s postaje Mokre gore. Došli u Mokru goru, gdje bajke oživljavaju i čuda se dešavaju. Čast nam je što ste došli. Čuvat ću ga. Srbije i Bosne. Njenim drumovima kretali su se karavani putnika i trgovaca na relaciji Jadransko more-Carigrad. Ovim prostorima u davna vremena prolazili su Rimljani, o čemu svedoče ostaci rimskog puta i nekropola. Mokra Gora has always been the gate through which various Visoko nad Mokro gorom. Uspon. Ja. A ima taj automat za štipanje, vidiš? Pazi mi ovdje Evo, Pazite mi na kolegu da mi ispadne. Ja. Vijadukt. Kod nas 1 godinu nije padala kiša. Tudi tle je suša. Ne, hvala vam. 35. tunel od Beograda. 35. Ja, to so vse. 18,3 promila. Aha, tu je vrlo strmo, ja? O, še več. Evo, 19,2 promila na 211 metrih. Najdaljši tunel Kladan. Evo, tunel Klar Aleksandar. Najdaljši tunel. Evo, pa ga zapuščamo. Imenuje se pa zato, ker je kralj Aleksandar plačal delovno silo. A, zato. Ja, in je najdaljši. Ja. Aha. Evo, in imamo tukaj super vodiča, nam vse pove. In tam je bil vzpon tudi 19,2 promila, ki zgleda, da je največ na celi progi. Prišli smo na postajo Šargan Vitasi. Polno prčkari za turiste, lej. Tam na drezini. Vidiš, tako so pa vzdrževalci šli. Lokomotiva ima zamenjeno smer, zdaj pa naš vagon za lokomotivo. Na postajo Gornje Jatare, poznana po temu, da ni nikoli noben prišel na njej gor. Evo, zdaj pa proga dol, cela osmica se vidi. Pauza. Kratek razgled na tem vidikovcu. Se vidi lepo progo dol. Evo, moja ljuba me spremlja. Lepo. Zelo. Eno sletek lahko tam. Ja. Proga, ki nas čaka spodaj. To je ta
osmica, ki se dvakrat peljemo sami nad sabo. Konkurenca. Evo, jaz grem skozi ta tunel peš, vlak bo pa peljal to osmico okoli. No, pa moramo malo peš po štreki. 760 mm širina tirov, 75 leta bila ukinjena in potem 99 leta, ker so vmes pobrali tire in te zadeve, so potem vse na novo naredili. No, tukaj ljudje, ki so se vozili 2 dneva in 2 noči iz Beograda, so tukaj šli dol, da so malo pritegnili noge. Da vidim, kakšna je ta steza tlele dol. Tam je pa Kusturičevo etno selo. Visoki nivo turizem. Pot dol je lepo narejeno, še celo za nočne turiste. Je rekel malo, da cipole prehodam. Sam se postavlja takoj tukaj le dol spodaj. Vse ko iz pravljice je tukaj urejeno. Evo vodopad, razgledna točka. Vlak je prišel na postajo Jatare. Ko v Disneylandu. To je ta postaja, ki je znana po temu, da nikoli ni noben izstopil na njej, niti vstopil. Sredi pogorja. Zapuščamo postajo Jatare. Še stranišča so v čudovitem stilu. Dobri so Srbi, lepo so to uredili. Zanimiva kamnina, malo na zeleno vleče. Zdaj pa hitro navzdol. Golubiči, ki je znana, ki je Kusturica posnel. Teodora, koliko ti imaš vodi? Ilan, Prosim, malo sem, glej malo sem. tebe. Ej, Gledam. kam se zdaj premikaš? Aha, tukaj. Evo, fotografska je težka. Evo. Uspelo. Vsi slikamo. Ojej. 48 sati, jedno venčanje, postoji vjerovanje, ispunjava ljubavne želje. Kamen znači ljubavnih želja. Aha, znači seks do 100 godina. Znači, pomaže, rešava ljubavne probleme. O, super, hvala. Kamen želja. I ljubavi. Kamen na želbata. Želbata. Kamen na želbata. Čekaj, ćeš naš dvoje da upališ? Ajde, Vidiš to? Hitro. ajde, čeka nas celi voz, ajde. Cijeli voz. Ajde, Cijeli voz Milane, nas čeka. Ej. zakuni se ljubavi, Milane. Zakuni se. Eto tako. Stani. Je. Nije još malo, nije. Veliki ovinek. Zadnji ovinek. ...460 metrov, 16,5 promilni padec. Tako so označeni. Most. Aha, to pa bo verjetno te zadnji tunel pred postajo.
257 metrov. Signal je odprt, prihajamo na postajo. Pokopališče mešano muslimansko-katoliško. Evo, postaja Mokra Gora. Stare lokomotive, katere vozijo, kadar ni nevarnosti požara. Zgor delajo etno hišice za turiste. Pridni so, vse v delu. Mokra Gora, pomembna postaja na progi Beograd-Dubrovnik, najdaljši progi v Evropi. Evo, sretno došli. Hvala. Svako svoje, nemoj plakati. Nemoj da plačeš, svako svoje, ajde. Ti imaš kuću, gdje je tvoj kuć? Trojčki su. Ej, kiči, 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 ale, ale, čiči. Dili, di, 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 vladari, dari, da. Te očića, te tolpe. Dili, di, 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 vladari, dari, da. Ej, čangendar, maju pre. Dili, di, 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 vladari, dari, da. Maki, maki. Maki, maki. Marijana, Marijuška, Marijaruška, Maruška. Dođite kod nas pa ići ćemo zajedno pošto smo slobodni. Da, možete vi slobodno kad hoćete da dođete. Ohrid ima puno, crkva i manastira. Ohrid je... Evo, da Dimče mi kaže, koja je ova crkva? Svetog Jovana i danas je praznik, ne? To je ova crkva. To je ova crkvica. Lepa, sve lepo, novo sređeno. Bili na dan u Ohridu, kod jedne prijatelje. Ja sam bila, ona je rodila... Šetamo po Drvengradu, Kusturičinem Drvengradu. To je cela ulica, pa res je vse iz lesa. To bo Gregor užival, še ulica iz lesa. Ja, lepo, zanimivo, ne? Zanimivo, gremo dalje. Muzika sodobna. O, legendarni avti. Kaj je to? Volga. Trabant Deluxe. No, pravilno narejeno. Vidiš, tam gori dajejo žito notri, povedano, da je kamen, pa je tisto, da trese, vrti kamen in pada dol. Po tisti cevi pride in to vrti, gre na to zobato kolo, oziroma to kolo lesena, Francisova turbina. Ali Kaplanova, ne vem, kako bi to rekel, neka domača inovacija. Gremo, Ljuba, pogledat manastir Rača. Velika, lepa stavba. Pa vstopimo. Posebej obrambni stolp ima. No, pa še s sončne strani
No, zdaj gremo pa do skakavca. Avto lepo zaprašen, pa po planinski stezi naprej. Šetna staza Rača, da popotnik ni žejen. Še se vidi, da smo iz Slovenije. Malo se pokadi, da malo. Gremo z izvirom, tle pa prvo odmorište. Ja, voda, vidiš, kaj je samostan, toliko vode rabi tukaj. Ja. Pazi, Milan, kje hodiš. Vode precej. Se tvori lehnjak. In to pod kakšno steno izvira. V tem kupu kamna. Teh izvira je pa kar precej. Pa niso edini. Lepo. Kakšno mora šele tle biti, kadar je ogromno vode. Res privreji žive skale ven. Jezero Peručac za hidroelektrarno. Zadnji dan sezone za kopanje. Voda prijetno topla, mirno, turistov ni več toliko. Evo, in tam gor se bova popela, predal krst, Jagoštica, poseben predel nacionalnega parka Tara. Kopališče na Peručcu, no zdaj smo pa že dol, pri vodi. Veliko zajezitev jezero Peručac, Drine. To je pa ena moja sorodnica. Čau, Breda! Te grem pričakat. Čofi. Močno! Evo, užitki ob jezeru. Zdaj pa v hribe. Kaj pa tam gor? Kje? Kakšen manastir ali kaj tam? Ne vem. Črpalke za zaovine. Voda topla, krepko čez 20 stopinj. Vidikovac Biljanske stene. Breda že jamra, da je lepo.
Da vidimo, če je to res. O, bog nebeški, pa res je. O, dober je ta vidikovec. Drina je tukaj, ne? Ja, to je Drina. To je ono jezero, ki smo se prej kopala. Malo prej smo se kopala, ne. Krasno je. Če niso ob tem kanjonu gor prišla. Verjetno je ta kanjon. Ta kanjon je matrili. Jezero Peručac. Mi smo tle na razgledišču in tle biljanske stene. Divja zadeva. Dobro, da je ograja, če ne me že ne bilo več tle. Breda je rekla, naj ključ pustim od avta. To razgledišče je zelo lepo urejeno. Ima polno klopi, na novo urejeno poslopje, lepo barako, dejansko planinsko hišico, šipe vse cele, noter klop. Evo, Breda mi bo odprla. Izvolite, prosim. Poglej, kako je tle lepo. Celo omara, miza za kvartanje, štedilnik, zraven njega lepo sediš. Ti bi boš požrl fotoaparat. Jutro na Predovem krstu, lučka še gori. Danes bo sprememba vremena. Nekaj, počasi se spravljava, greva tle malo v hribje, okolišne, bo videla, kako bo z današnjim dnevom. Madam je vstala, prihaja. Jutro. Kako je? Odlično. Si pripravljena? Kaj, kuški? Gremo zopet malo prašine nabirati. Palce so. Parkirali smo ob cesti v Aličih. In zdaj nas gospa vodi čez svoje livade po brezpotju. Gremo na veliki kraj, če bo uspelo. Nije to ništa. Ovo ništa tak dobro. Ne, tu ja imala krompire, vidiš. Ništa, sve sto ispekla skuvala. Od ovako da se ga bario. Kod mog oca. 15. I kum joj bio, kad je 15 rodila, Tito. Znači, nije on dolazio, poslao za mene, kako znam, kako, ne razumijem se to kažem. Onda Stanimira, mog muža, isto tetka njegova, odmah ovdje to su knjeza, ali tu je živjela, posle otišla Vršac kad je bila na kolonizacija, ona rodila 14. Moje sestre, braća, svi, samo eto ja. Samo vi niste? Samo ja, meni je do Buna. Pa muž je dobar. Vaš muž je dobar? Pa tako, nije, ne mogu da kažem. Radnike, voli da radi, voli i hvala Bogu imamo. I tako, inako je karakteran čovjek od reči. Nije ona neka, kako da kandano, užazeno, da svako mrzi to. Tako. Ode dunda. Ode. Ode, belka moje, belka. Ode, Rajke, oj, a slika ti. Malo filma da napravim. Čekaj, onda dok uzmoš ćeram. Šta da? Ćeram sve. Ja. Skaj tu sad, pa nemoj ti buram dati. I ne čuva sam ove godine, tu zatvorimo u zagradu. Ne čuva nikak. Ove godine nema gdje moraš kako da čeraš. A goni gore, moj muž je bio prekuće u planini gore. Aha. Čaj Irma zvana taj Irma. Vratalo po tej stazi. Tu negdje između, ne? Sad. Budi. Ja. Malo se vidi, ja. Zaspala kum, ovako sam da što rekao, Ja. kasno. I šta kažete? Ime, jedna i druga. Kako vam je? Intervju. Ime Božana.
Bože, jaz sem Breda. A, vidiš, kako lepo ste se pronašle. Ljubazna gospođica. Stvarno. Da. Ste zosledci na Čairju. A, Breda prihaja. A? Evo, glavna pot. Pa smo val. Hura, odkrila sva markacijo. Po šetanju skozi livado. Jo že kdo vidi? Je. Da ne bi bilo tako dobro markirano. Pravijo, da smo v mesecu maju pomarkirali. Bi se težko človek znajdel. V principu je nekje hoja po grebenu. Tle bo kmalu vidika več. Kole pa pridemo na vrh, na to razgledišče. In pod nam se odpre prepadne stene kanjonov. Niso imeli ljudje tukaj več zbežati, če so šli tle. Tam je pa tisti ovinek. A to je Drina še umirjena od jezera Peručac. Zatočišče je sneg porušil, prihaja Breda na razgled. Kako gre? Tako, pravilno. Poslediš markacije. No, kar naprej, tam. Ja. Da te sledim. Ja, pazi, da ne padeš v Drino. Kako smo visoko, glej Drino. In občutki? Dobri, da dosežeš cilj, da premagaš napor in rečeš, dobro, danes sem nekaj naredil in nekaj novega videl. Nikoli več ne bom tukaj. Točno tako. Ja. Kakšne so še stene dol proti Drini, ne? Ja. Tam iz tistih sten, tam dol nižje, tam je tisti ovinek. Tam sem mislil teči še jaz. Nič ne rabiš iti, Milan. Ne? Bolj varno je, da ostaneš z menoj. Sigurno? Ja. Oba bova lažje našla pot v brezpotju. Prihajava v civilizacijo. Našla sva se. Bo zaprla ti, Ljuba? Ja. To, kak lepo. In? V redu, gremo naprej. Happy, začelo rositi, ne? Ja, super. Tam gre pot. Ja sam se odgledala vratila, noge nazad, bole mene koljena. Bolena. Ja, čekaj, sad smo stavimo, sjema. A šta spremate sad? Hoću popijemo kafu i izgledamo. Tako. O, super, pa obećala ste fino. A imamo i ja, gore ja slavim, gore kujna. Nešto ne volim. A ovi moji kad dođu, izdvaja Zoran, taj sestrić. Ovo mi je sestrić. Kaj ima? Evo ovo ti je u Čairima nicala. Ova slika, čekaj ja ću tamo nicala da nusaješ. Vidiš, ovo ti je u Čairima što su pa bio Stočić, pa to je njegova ta što je kanko na voli da. Ajke lijepo. Evo ovdje nas slikaj. Ja. Tako. A tako da slikam? Onaj Kubas, Bog te vidio, nemoj ništa ulazvam, odavde, ajde. Imate veliko Evo ovdje slavimo. Ja, super, imate lepo. Vidiš, ovdje vam, vidiš ovo ti je ta slava. To što ste pričala prije, ja. Pa to je taj Božji kutak, imamo i u Sloveniji isto tako u selima ima
tako sa svecima se napravi. Ili ako je neko pao u ratu, pa se stavi ono spomenar tamo, ne? Da. Imate A šta je to sa krstom? Ovo je ova rakija poslala Stanimir njegova braćna sa Zlatibora. A ja, uspomenu. Nije ovo teško prebrisati, joj. Dobro, ali treba prebrisati. A, lijepo imate. Fino. Pa eto, ko selo, sprem sela se rekao na pa tu se ljubite sa mužem, ne, i tako dalje, ne? Da. Lepo, je nekad lepo. bilo, ma dosti. Pa dobro. Pa tako, evo. Uvijek ste ovdje. Pa jesmo. Aha, super. Došao iz Valjeva, kaže, pa jako je seljaška kuća, ali lepa. Evo sam dobro da slavu. Zelo lepo. In dežek je začel curljati, midva sva najeno turo končala ravno v pravem času. Ja, skladišče moka. Aha, zdaj bojo ženske ugotovile, katero je šnopček te pravi, ja. Čekaj, ja ću miri samo znati da li je kruška. Ja mislim da je snica, to miriši. Kruška. I svaka ta kućica ima svoj pomen. Ova kućica je za pasa, WC je pozadi i to. Kaže, sad ovi što su bili, kad su oni vratili od Gojspanine i tu i baš onda je zaštili. A šta je ova kućica? Za drva? Za drva. Aha. Puno kućica. Pa sada ovdje ovca i tako. Gdje su ovce? A dolje smo napravili tu, znaš, zimi. Kamo su išle ovce? Tamo su one ostale. Evo, na kraju treba da se rastanemo. Boga mi, svaka vam čast, volim vas, poštivim vas i volim, milo mi I kad smo se ovako... mi vas. Boga mi, baš mi je milo, eto, baš mi. I mi vas. Fino. I tu ćemo se neka s telefonom, Božić, ajde. Ajajaj. Budi mi 100 puta i pozdravljena i poljubljena. I vid isto. Zapuščamo Knezovi in gremo nazaj na Predov Krst. Tako da je človek sedi. Ja. Šola v Jagoštici, prazna, cesta je kar lepa, te vasi sva obiskala, čau Breda, te vasi sva obiskala in šla gor na vrh, na Vidikovac, po te strmi poti. Kar nekaj dela je bilo gor. Najprej po ovčji stezi, skozi ta gozd in potem čist na vrh. Tiste razglede, ki sem jih prej slikal, so tam gor. To je proja s koprivami. In kajmak je notri. Specialiteta in kajmak. To danes frišno narejeno. Mlačno, toplo. Kajmak. In sir, ne? In sir. In kislo mleko. In kruhek. Domači. Pa navali narode. Imamo slow food. Užička mučkalica. Ajde, navali narode. Poglej, kako lepo brbota. Klok, 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 klok. Krasno. Tok, 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 tok dela. Brbota. Ko geziri, evo, islandski. Aj Milane, Breda, kako mi to uživamo. Pranje avtomobila po vsem tem prahu. Kako paše dež, megla, počivanje. Niti do sosedov se ne vidi. Kužki so tudi začeli, so udarili počivanje. Ja, zdaj je v redu, zdaj je v redu. Ja, pa bratec tudi se je zbudil. Ja. Tam zraven je uprava Narodnega parka, 200 metrov preč pa se niti ne vidi do tja. Gremo počivati naprej po današnjem uspešnem dnevu. Padaj, dežek moj, bolj boš padal, bolj boš moj.
Pa šta je ovo? To je isto ono što ste... Gospodin je rekao da bi želeo Ja, To ja. je od ručka. I posle ste dali omažiju? Da smo u manju. Poglej. Da, smo pre. Ja. Ma, krasni ste. Ti boš više one Pa jesam. proje, jaz bom pa to. Vi ste jeli nešto? Jesmo. Kako da ne? Mislim, mi ćemo se odebljati kod vas. Samo vi uživajte. Gremo k Kremni, vmes gledamo malo gozdarje na delu, na natovarjanju. Pripeljala sva se iz planine Tara. Včeraj je celo malo snežilo, 20 minut iz Predovega Krsta do tega jezera in na drugi strani je Zaovinsko jezero, akumulacijsko jezero oziroma jezero, ki črpajo iz Drine, iz Bajine Bašte gor vodo za hidroelektrarno, da laufa, ker so sušni časi. Breda, kaj čutiš že? Bo dopust uspešen? Bo? Prihaja energija v tebe. Ja, to je ta kugla, ne? Del te kugle. Ili kaj? Ja. Kremna nije mogla da se snimi iz vazduha, satelita, aviona, da nas da, ali otežano. Nema konkretno objašnjenje, kažu da samo tlo ima biogeno zračenje. Tako da se ustalilo danas verovanje da kamenčić valja imati kao amajl. Skrivnostni Zlatibor V megli. v megli. Vidi se skoraj nikamor in gremo v etno sela. Sirogojno. Nova cesta. Smo v Sirogojnu, v etno naselju. Take so bile prve skromne hišice. Tukaj je hiša za predelavo mleka, sušilnica tobaka, škril je gor tudi. No in tukaj je kmečka hiša. In ta kmečka hiša je zanimiva, imajo zelo malo odprtin, zemlja stolčena, odprto ognjišče, skromna oprema. Peč, ki je segrela dnevni prostor. No, oziroma spalnico. Sva v osrednji Srbiji, zapuščava Zlatibor in Zlatar in gremo tle dol proti Kokinovemu Brodu. In kaj že? Donja Varoš, ali kaj že? Ja. Aha, ladje plujejo tlele, poglej. Turistično tole. A, Breda? Zelo zanimivo. Nica majhen otoček. Sredi jezera. Voda je pa nizka. Zelo. Ima tamo neki kamp. No, zdaj s fantom, sinom od Slavkota, nam pokaže pot. Evo, tam se vidi molitva in vidikovac in pot, kje gre. On se bo to poslovil in bomo sama iskala. Lepi kraj. Punu kantu onu rakova nahvatala. Maja. I jedu tako ribe on hvata i bili su totalno 5 dana van. Samo im ja hleb nosio i mleko. A znate šta znači rak u potoku?
simbol za Najčistija voda. čistija voda. On odmah ide ako nije toga, ne? Ovdje nema šta da je zagaditi. Stvarno ništa. To možete da pijete sad ovdje. Nema ni krava, nema ništa. Tu na temi Raki je en zakonski par preživel en teden dni in čudoviti kraj. Evo, in kakšen pogled se odpre. Evo, pa ide čamac. Ali već on izlazi odmah ovdje. Ja sam moje čamce izvukao na suvo jer sad će da padne skroz i ostaće na suvom i tu će zima da ih stegne. Posle je neizvodljivo, uništit će se. No, zdaj sva pa sama, brez vodiča. Pot je čudovita, nimava kaj falit, orientir so te skale in Breda, ne? Prihajava na prvi vidikovac. Vse lepo urejeno, a? A, zato ni vode. Zakaj ni vode? Ja. Ker jo jaz pijem. Ja. Ti je lepo? Ful lepo je. Zelo lepo. Prelepo. Prelepo, čudovito. Srček, kamniti srček. In moja madam jo šiba naprej. Proti razgledniku, proti molitvi. In je odpizdila. Spet novi pogledi. Breda je že tam. Ole, vhod v jamo tam noti, vidiš? Ker je nizka voda. Ker visoka je pa potopljeno. Verjetno. Ena kočica pride. Vidite, steno in vhod v jamo. Desno spodaj. Breda se je malo segrela. Še malo, pa bomo na najlepšem razgledišču. In tam je tudi domačija. Idiličen kraj, ne? Zelo lahka hoja. Pridi sem, boš kaj povedala. Še s kamenčki označena pot. Krasna narava. Mir, ki ga lahko samo tukaj ga lahko slišiš, ta mir. Ja. Tu in tam kakšen ptič. In lepa domačija. Domačija, ljudje prijazni. Komplet. Ja. To je krasno. Zadnji vzpon do razgledišča. Breda je šiba kosrna. Breda se je pospela do roba in zdaj majhen spust do razgledišča. In bomo videli, kaj bomo videli. O, zdaj so pa lepo naredili. Celo zmajarsko skakalnico. Došel sem, pa je gvišno tle za naju dva. Seveda. Vidva sva težka. Ja. Aha, ptice letajo. So trokarji, ne? Iščejo mrtve pohodnike. Evo, kanjon Uvca. Pečine, Meandri. dostopne s čolni. Meandri. Tle je proti velik pred nama in tam naprej so še drugi skriti. In na obe strani visoke planote.
Uvac dol je na 1100 metrih, gor so pa dobrih 1300 verjetno. In tle zadaj je tista kmetija v prijetni dolinici. No, in sem naredil cel krog. To pa je že orlič, vidiš? Ja, doli. Ja. To pa je že orel. Pazi, če bo ta film gledal, poslušal Jani, ornitolog, on po glasovih spozna ptiče. Ja. In bo na YouTube napisal ti. Lega. Kje pa je? Aha, leta tam dol. Ja, zdaj se Aha, zopet šel. zdaj se skril med skale, Ja, zdaj bo zopet letel nad gladino. nad gladino. Samo jaz sem švok z zoomom. Ja, Zopet gor. iščev zgonski veter, da bo prišel gor do kmetije, pa bo jedno kokoško uhvatijo. Ursule, da. Ursule. Idemo Ursule, pa onda do Družinići Slavkota, ne? A hoćete li poslom tamo u selo ili... Ne, samo do Slavkota, što brže, jer može da bude kiša. Ne modi ideš tamo. Ne? Ne, daleko ti. Od Bajrota smo šli čez te širne planjave in čez ta potoček, previdno, Pazivo. in potem strm vzpon v Družiniče k Slavkotu. Malo je spolsko, vreme nas služi in tle strm vzpon navzgor. O, Breda že šiba. Našle pot in gremo veselo na delo. Še malo pa k Slavkotu, direktno pod hišo. Prišla sva pa iz tega kraja. Gor je neka osamljena hiša in po teh livadah in čez tisti mostiček. Ostanki slovenskih planincev, ampak ne najeni, se midva nisva zgubila. Evo, smo že v Družiničih. Ne? Evo, v vasi nas psi pozdravljajo. V Sloveniji, ko prihajamo v civilizacijo, so hladilniki, bojleri in bela tehnika. Tukaj pa pasi laježi, ampak vsi psi po vrsti so prijazni. Vem še je za mojo ljubo. Družiniči. Kakšno veselje delava tem kuškom. Lajež dobrodošlice. Evo, pri gazdi Slavkotu se že kadi. Evo, pa so srečno prispela. Breda že razlaga. Ja, živja kuža. Živja kuža. Ja. Kako kaj tvoja rebra? Kako kaj tvoja rebra? Ja, prijazni ste. Ho. Divjih svin. Živeli. A to ste vi doveli? A, vidiš, šta piše ovdje, zoo. O, kakav lijep primjerjak. A gdje ima? Jedni sa strane. Malini su još. Zdravo. Kako ste prošli? Odlično. Umorni? Ne. A, dobro. Kondicija. Ja. Evo ga, prav je. Evo, kažel sam da je oštri. Nemoj se više blizu, da te ne zakači. Drži balju. Ja, evo,
Pravi je, pravi. To je tvoj. Fatti Slavko i kopa sad, znaš. Znači nema fasu, fatti kopa. Ostavi samo onu malu. Kaže orlić, vidiš?